Jani pongan sak lajengipun. Kula aturaken kiprika Bapak Indah Mulasid. Ada songo. Bapak Alis Setibi Karangrejo. Bapak Dino Karangrejo. Pak Miati Sape. Pak Angga Sape. Kang Tohari Sipul Berangga. Cong Niaman Sandi Padepokan lak palak tahun Berangga. Tresno Putra penulis Lumbang beserta Cak Salman Panditan. Sulisman Putra Bandaran. Monggo tampil pagelaran. Bergabung Pak Kampung Robi Rohim Rejing Kenjing Doso Mas Samsul Rejing. Monggo tampil pagelaran. Parti Untung Perang Besi, Parsidoni Perang Besi, Arki Bengkel Resomo, Santo Nabila Mboto, Herman Hani Mboto. Sesarengan Bapak A ini datangnya dari Resomo. Monggo tampil pagelaran. Nasir Olila Batalan, Rian Putra Palang Besi. Semoga kami harap tampil untuk naik di pagelaran. Pak Indah Amolasin saking Resomo, Bapak Alis, Pak Dino, Bapak Miati, Bapak Angga Kang Tohari Sipul, Yodok Niaman, Tresno Putra Cak Samat Monggo Sutresnon Putra. Bapak Kampung Robi Rohim saking Rejing, Caca Samsul Rejing. Monggo Parti untuk Parsidoni, Arki Bengkel Santo Nabila, Herman Hani, Bapak Aini, Sumonggo Nasir Holi Larian Putra. Monggo Jai Pongan. Sampur Pak Miati tidak kurang dok situ. Ikut dok. Iki larek gili. Kampung Robi Rohim geser Kanjeng Doso bareng. Ayo Rana masuk. Sabar ngenteni yuk.
patika kota saya kabelebei terus terang ketika dengkulan jika lupa dekat janjina karep gula siang malam jika tega agen tong tresna. Oke, batur sebanduan, terima kasih Pak Kampung Rian Putra, Mas Samsul, Kampung Robi Rohim, Arki Bengkel, Santo Nabila, Herman Hani, tidak ketinggalan Bapak Bapak Angga, Sapi, Pak Bianti Sapi, dan sekaligus Kang Pardi Untung, Tresno Putra, bergabung Kang Tohari Sipul, Cong Niaman, Sadik Padepokan, Lak Palak Tahun Braga, sudi tampil di pagelaran